abatura abo bwahatano bagira ngo enjure bacwire emikono etandikire omu bwire bwa shaaha nka mwenda kandi kwemazira orubare rwa yeshuka nk'amaizi nikwe kweyerera emisiri yabo biretandikire saa mwenda yiza yahitya saa 11 ensi yone bire rw'orubare kuza kusika n'abantu muri kuza kuragahambire ndyahure bahunyine hakaduka kuza kusika honti omuhono rubare rubiruta kurubata n'umu orubare harimo ihunga umuyaga endoge zituzacweka emyani yasisikara hati baganza kufuna cyo kurya mwe kirarebuke school fees y'abana tugiye mu bitoke tugiye mu myani bina bisisikire entoke emyani muhogo hamwe n'ibindi nibyo bisisikire munonga kandi amagomborera garukurengo muriana nugo gabasize kwatwaho mwama ka cyenda na mukaga entoke zigenzere muhogo yagenda bitakuru byagenda ubutunguru dona byona ko bishishikiye twananisa government tubase kutwirukangerera bw'abantu bafiriwe ibintu byabo tibine mbiboye bihimba bukimwe cyo na tire kibindi Mututsi Stewart omuhinji w'omwana n'empocha nagira ngo emisiri yeru kubarwa mu sente z'urukika miliyoni 15 horecherire gukando bwa hataineho kutandikira hatembe namara kushinga hika 30 za soyabini mpire mu kiro rukaga ebe yagerminating yamara 1 week after germination hatiyona yaba kirinda zitansi Kenyonyozi France ryo muhezo wa RDC ahabwa district ejachiro mwanyogu okuhumuriza abantu Tagwenda town council Ntara sub county Nyabane sub county Wenja za sub county na some areas za Kanara sub county at least ejonyo myanya nyina basa kurambura konka nimpura report singuna na hand have been affected konkoko na bantaka kichireyo amakuraga gashakwa Anthony Atwine